Dobrodošli na kanal Popravi sam. Ovo nije nikakva reklama, već posjedujem aqua filtere, prečistače za vodu i došlo je vrijeme za zamjenu filtera. Zamjena je veoma jednostavna i svaki korisnik može je odraditi sam. Bitno je samo pratiti uputstvo. Pri zamjeni filtera zatvorimo ventile na slavini, a također i na samom rezervoaru. Otvoriti slavinu da bi se sistem oslobodio pritiska. Uz uređaj dobija se i ključ za odvijanje kućišta. Ovdje obratite pažnju na raspored uložaka. Prvi filter je sa leve strane. Kada popustim kućište, ispod stavim posudu ako iscuri voda. Pre samog menjanja napunio sam flašu sa prečišćenom vodom, koju ću staviti u kućište sa novim filterom. Ovako ću smanjiti višak vazduha u sistemu. Osnovni set se sastoji od 3 filtera koji se menjaju na 6 mjeseci, 2 mehanička i 1 karbonski filter. Prvi sediment filter sa polipropilenskom membranom 20 mikrona koji mehaničkim putem odstranjuje zemlju, blatu, krupni i sitni pesak i druge nečistoće rastvorive u vodi veće od 20 mikrona. Zbog toga prvi filter je najviše prljav. Zatim voda ide u drugi filter koji je karbonski filter koji uklanja hlor i slične materije. Posle voda ide u treći mehanički filter 1 mikron, namijenjen za finu mehaničku filtraciju i voda je spremna za glavni filter ili membranu. Na svake 2 godine menjamo ovu membranu koja se zove i osmoza ili reverzna osmoza. Osmotska membrana čisti vodu od teških metala, soli, virusa, bakterija i ostalih nečistoća većih od 0,0005 mikrona. Pri zamjeni membrane treba osloboditi crevo iz priključka i popustiti maticu kućišta membrane. Membrana je kao sito. Čista voda odlazi u rezervoar, a nečistoća u vodi odlazi u sifon. Prečišćena voda ulazi u rezervoar sa nepovratnim ventilom i spremna je za korištenje. Na kraju dolaze još 2 post filtera, koji poboljšavaju ukus same vode. U filteru se nalazi granulirani aktivni ugalj i na taj način se vrši takozvano poliranje vode. Pre samog korištenja vode, kod mene voda prolazi kroz 2 post filtera koji dodatno polira prečišćenu vodu, dajući joj prijatniji ukus. Ako vas interesuje ovakav sistem prečišćavanja vode, u opisu je postavljen link u kome se nalazi detaljno uputstvo za montažu i servisiranje. Pozdravljam i svako dobro!